Kanyang laki din! Uncle Bansyong, naragsak kayo ka na. Tanabalaw ni Nana Lorena. Na, tagkatawa kayo din, Uncle. Apay ko man nabalo ni Nana Lorena. Sa anak ba't kide naragsak? Gaputa na tayong di asawa na. Naragsak basit. Gaputa maipalapal kaun ti panagayat ko kayong kuana. Ay na, Uncle. Kasla milagro laeng ang mapasamak na ita. Kanya! Wan, Uncle. Kasano nga da mga yatking ka? Kahit inlaklakay mo ti manuklaan ti aprosa, Uncle. Ay na, day takit di ti pangkitaan daan na pudnuak nga gayat. Kita man nagititarakin ko ang manok with tender love and care ko naman. Ay na. Ala, wanan, Uncle. Auntie Lorena, umay nakakano pa siya rin niyang kalbansyong. Anya, Wen auntie, gaputa agayat kanukan ka. ay unay kan Eva. Awan pa'y ti makabulan ang napalabas sipod pimusay ni uncle mo. Day takit din ti bagbagam. Ay na, pasensya kayo na auntie. Day tamat ngamin ti mangmangag ko at chismis. Ay na, di mon ikaskaso day ta nangag mo. Chismis laang day ta. Ang kasanunupod no nga agayat kan ka auntie. Kas itinako na, makabulan laang tinapalabas sipod pimusay ni ulitag mo. Kaya't nasawan, awan ti panawon ko para iti baro nga ayat. Gaputan nila ang uncle mo ti ay-ayat. Ikaw, tulungan nakman iti parikot ka. Apay, anya launa iti parikot mo, tataban siya. Agayatak nga rod kini Lorena. Ngumjak amaw no kasano nga arbag. Ay na, si kamot, tataban siya. Awan pa'y ti makatawan, sipod pimusay dede asawa na. Day takit din ti pagbagam. Kahit anya nga rod ti mabalin ka, no agayatak at talaga kinkwana. Tataban siya. Ang mga no panunutan na agungundawayam ti pan nakabalo na. Urayom pa'y nga aglabas ti mano atawan sakbay nga agaram. Agasam man na itatawin. Mabayag anay ta. Ang mga noon na andakaon. San aya mabalin ti makadumingaw. Sa bagay, no talaga di mo mailumang ti panagayat mo kankwana. Sige, ipalapal mo nga rodan, tataban siya. Bareng maisalat. Uncle Bansyong, asidagtan, iya balay da Auntie Lorena. Troy, kanakan. Nay, apaya kasta ti Jaryo, Uncle. Troy, agnervyusak mo tag. Kaslajak gaya maiturid asang Wen Lorena. Uncle, Agsubli talangin ni Troy. Baliwan tamanan tumay. anya? Wen Troy, agnervyusak ka talaga. Kaslajak makasao, indun kasangok ni Lorena. Unay ka na, Uncle. Sinangsang atta, ti mano abantay. Pinagbagka na kiti nakadagdag sin abagas kin kamutay. Ako nam nga isagot mo kan Auntie Lorena. Ngamita, agsubli talaga yam. Ano sa munak anakan? Mabainak gayam kin ni Lorena. Ay, agtigir-gira ka nga po'y tinervyos ka. Ang mga no, maisbuak di ti brep kan pantalong ka. Ay, karo anak kababain kang kuara. Anya, Uncle Bansyong. Di yung ibagang ay subli tamanan da ito awit ka. Ay, kit ano sa munak anakan? Sana balay, tanapig sa pailang ni tatumang mo. Ka, no ibati ta dito, sayang lang. Anya, iba ti talaang dito, Uncle. Bareng nanti Lorinan tumulaan di makaala. Kasanon no sa bali ka anakan. Sayang, ay alala. Ano sa mo na baggatan? Sa nabalay. Aggatang akto iti may sa atubay tao. Isuntok titangdan mo. Anya? Ne, naangir siguro dahil talut-luto mapansit, Troy. Di mo matan ikiwar. Rikaw, Abay,
Kasla na nagbatan ti pampanunutom ngamin. Ay, pampanunutin nga ron ni Uncle Bansyong, pare Ricaw. Ha? Apa ni Uncle Bansyong? Kaslamang luko nga ron. Kinadwak edi na minsan ngal daw. Tako na nga ipudnunan ti marikrik na kanyan ti Lorena. Ngamidadda kami ni paraangan dan ti Lorena. Nagbabawi kini. Anya? Saan na timuloy? Saan nga raw, pare Ricaw? No kaano pa yan nakasangpag kamain? Saan to nagbabawi? Binannog nakla nga nagbagbagkat iti pasarabo na kumakanyan ti Lorena. Yan. Kunak mo't ngamin asaan nagdardarasudos ama panija. Anya nga tinapasawak. Nagbambanog kayo lang asimang sang at ija balay da Lorena. Yak mo man iti dayja nga Uncle Bansyong. Kasla ubing na kumaraw. Ay kat, ano sa mo na tro itangkel mo. Ngam, naya, di mo tultuladan. Ay na, awan ti planok amang idol king kuana, paray. Kad no palpalaran no daduma, makapasar. Ang laki day. Eva, manglukatak iti pakanak. Kat si kanto ti katulunga. Talaga, ante? Wen, isupay man apaka kumikumak tani. Masiksikuranak nga agigyan laang dito'y balay. Ay, uwan ante. Ngam, amang ano mabangkrap. Amang ano dagiti kakaan na kamatlaang ti mapanmangan kat puro utang. Ay unay kan Eva, saan pa'y anang rugrugi? Day tabang krapkit din ti bagbagam. Ah? Pasensya kayo na, ante. Ngam amumatan ti ugali dagiti kakaan na kamadaduma. Ija balay mo ti pangananda. Ay, jakam mo kadagijay akakasinsin mo. Restaurant samot ti panagkitkita da iti balay ko. Ay na, naingimas met nga minakanayon ti sidaan niyo, ante. Iso kay kayat na. Ti kunam kitde, sadot dalaang dagijay nga agluto. Day talamangan ti amuda nga aramidan. Anya lakit din aya. Tata Bansyong, di ka ngamin agbarbartek atap no magustuhan na ka ni Nana Lorena. Mapukpukawan akmit tayo ni tinamnamari ko. Hamangan no di nakayat ni Lorena. Di mo pa inararam. Negatibo at dagos ti bang panunuto mo, Tata Bansyong. Mabainak ngamin nga agaram. Ay na, tarakyam ngamin Tata Bansyong. Awan, ano agpatay-patay ka? Adon, ti makaunakin ka. Nangaruna itantadan negosyo na apakanan. Kastaya. Wain, kahit saan na maliklikan nga adan to dagiti lalaki a customer na. Kahit agaamudan to. Sapay napintas pa lang ni Lorena, Tata Bansyong. Ha? Ang mga nuwatan to makasirpat kinkwanay dyan. Ang mga nuwadan mang kuldi-kuldik, itisikat na, Tata Bansyong. Ah, unay kan Rico. Masaksakitan na kingarod ka na kita ngay bagbagam. Ay na, agkunay ka ngaminin, Tata Bansyong. Saan lang apusaw? Inton maulanda ka manay, kundi sa noong kanto manay nakasla, nagpatinggan ti amin na banag itibiyag mo. Anyan laki din aya. Inturturid kon ti imay Lorena. Gaputa, jakon maitured nga ilimid ti panagayat ko. Anya? Wen Lorena, patsyam dagiti ibagbagak. Ay nabansyong, si aasawa, kan addaan akon iti anak. Agbiro kalatan iti balasa. Sana bali ata balo kamot Lorena. Nawaya ka nga agayat manan. Anya? Wen Lorena, agayata ka talaga kin ka. Ay napasensya kan bansyong. Ay ayatak day ti asawa. Katawanan ti planok nga agayat manan. Ngam natay mutin day di asawam. Anya pa lang ti manglapod kang kangay nga agayat. Isu asong batan nakit din, tapno agasawatan. Anya? Uy, Lorena, sumbatan na kon. Saan ka ngagbabawi ti denak? Kun,
nakasaganak amang ikasargan ka. Ado, dagiti taraken ko adingwan. Di ore man, maminduata nga agkasar. Ha? Ay na, Bansyong, oray taraken mo amin adingwan, awan bibiyang ko. Kano agayatak man, saan na si ka? Agpili ak, itilimpyo ang lalaki. Limpyo ak mo ti Lorena. Dua mo dagiti matak. Dua ti abot dagiti agong ko. May sa tingiwat ko kan dua dagiti lapayag ko niya. Saan atin na impisikalan ti kayat ko asawan? Ah, Ti galad mo ti dakdakamata. Saan akasken ka nga inuubing ti panunot na? anya. Ngay, agmurmuryot kayo manay, Uncle Bansyang. Kunamlan no asino day Tia Lorena. Uncle, Kunamlan no nakapimpintas. kunam idi, isaw, ti kapintasan na babae, para king ka. Ita, kasta manay, dagiti sa uyaw, Uncle. Ah, Ay na, Uncle, di ka mauawatan. Ay ayatem ka diya talaga ni Auntie Lorena, wano saan? ha? Ay, wan. Taray. Ay, ayatak ni Lorena. Masairak lang iti panagsasauna kanya. Anya laki, di na yan, Uncle. Kasta talaga ti agaram. Ano sa nyo, Kun baliwam ti pamayam nga agaram. Ang mga no di na magustuhan ti panagsasaw. Anya, kat numayat mo ti pamayak nga agaram, ti kunam kidde, agpangpangina day Tia Lorena. Oho, kunam lano asino. Ay nangkal, saan kayo amawatan? Ay ayatin nyo unayaw ng negatibo may tibagbagayaw, may papankin kwa na. Ay, yan niya laki day nangkal. Ne, apay nagsubli ka manen, Bansyong. Anya pa'y ayat, ti kayat mo nga ibaga. Ay, kasi ti sigod, umay ka manan armain. Ay, talaga adi ka makauawat, Bansyong. Imbagak lang arudan ken ka, asaan ka nga ayatan. Aginggat di nakaklunan, di ka sardengan nga armain. Oray agan ano ka, talaga asaan ka nga ayatan, Bansyong. Ngamin, awan at talaga ti mariknak apanagayat ken ka, nga oray may sa porsyento. Anya, Wan, iso apang nga asim ha, di kan agsubsubli ditoy. Disturbo ka lang. ay agsubli ak Lorena. Gapot ka kayat ko nga ipakita, asa anak nga agsardeng, amang ipanagnak iti kinapudnukin ka. No retreat, no surrender ako nada. Ay nabansyong, pangaasim ka diya. Amangan no agbutang dagiti customer ken ka. Amangan no mabankrupt ti restaurant ko. Gaputa mabuteng da, di ta pa nagrup-rupam. Anya, Talaga aloyal kan ka ni Uncle Bansyong, Auntie Lorena. Ay, Apay, diyo ka di kayat ni Uncle Bansyong? ay na, asino kumamot nga iti mangayat iti dayja a tao. Kano kasla arak ti pan nakadanumnan. Ah? Apay nga katawa ka, Eva. Grabe matday takas laarak ti panakadanom na, ante. Katuan man, kita man. Tunggal umay dito'y restaurant. Kasla saan nga digdigos. Uray kumaan, no saan nga atidog ti buok kan barbas na. Ante? Ay, marurodak. Amangan kit dino agbuteng kan kwa na dagiti customer. Awanton ati mangan dito'y restaurant. Ay na, da kayo umat, ante. Saan ama pasamak dayta? Di kay madanagan. Mano adara say na nagsubli-subli ka diyan ni Lorena. Yung isulat tamad nga isaw. Wen nga raw Uncle Bansyang. Nung nga isardeng yon, ti agaram king kwa na. anya, Wen Uncle, tani. Imbaga na mutin ka na kayo, di na kayo kayat. Mangrik na kayo mutin na Uncle.
Ha? Un nga ro tata, kasla ka asi kayo lang, agsubli-subli yan na. Ay, sana ka maupay. Agar maklata, aging nga awan makitak nga asawa na. Ngam siyak mo titaktakin niyo, Uncle. Siyak pa'y tinakakaasing agbagbagkat ka dagiti nagadwa pasarabo yung ingwana. Kasano nun ni Pare Rico gayam tayo ayatin na? Anya? Agpanunot kayo ng Kyle. Ay, sana mabalay. Sakla ang timang tagik ko iti panagayat ni Lorena. No kasapulan nga ala iti dinarasan, arabida kon. Anya? Ho! Yan. Nagturid kayo umutin nga mangibagay iti dayta, Uncle. Kit ultimo karabasa nga isagot yo itar-arman nyo. Di yo mabagka. Anya laki din. Ay, bigbigat, ngam sikat ti kaunaan a makitak dito'y restaurant ko, Bansyong. Ay katuan a Lorena. Tapno siyak ti umuna a makitam. Di ka mang singa, Bansyong. Bisi ak. Awan panawon ko a makisaritakan ka. Di ka din agungit, Lorena. Ismail. Hey! Makapabwisit ka! Talaga ka di adinak mayat, Lorena. Saan nga rod? Narigat aya nga awatan dayta. Na, di ka kung kita! Di nakbastusan! Lorena. Anay ko. Anay, bimukol sa anti natamaan. Hindi impakul mo kanya. Impang ormo mutin dayta aklaw ti bulalo. Dayta ti maganab mo, Bansyong. Di kanto ngamin makauawat. No imbagak adi ka kayat, talaga adi ka kayat, iso adi nakbastusan. Ay, tawanan ng Kyle. Di ka man kumanatawa, Troy. Ala, agawitan. Ha? Pinang-or na kamutin ng ti Lorena itaklaw, Uncle. Kat, apang aron akatawaan na. Ay na, Uncle. No dimngag kayo ko mga men. Saan na napasamak dayta kada kayo? Kin apay ngamin amang kuldi-kuldit kayo. Iti pa'y sikat na. Agin lang na niya, Lorena. Kayat nabot lang. Ay na, Uncle. Saan ngamin amay parbang tinaramid yaw? No imbaga na adi na kayat. Huston, di yun nipilit ti bagiyaw. Kita niya man, pinang-or na lang dahil tamuging yaw. Malawanan. Huskon. Di na ko katawaan, Troy. Agawitan. Sakit ang timugin ka. Agat bulalo pa yan tibanok. Ay, nyalaki, di ngamin ng Kyle. Unay mga minin dahil nga ayat-ayat aya. Makapasakit gaya, mitirig na. Ay. Kaasi kayo pa, Uncle. Huston ko nakmat, Troy. May saka man. May talamang sutil tamom. Alam mo na, pasensya kayo ng kalbansyaw. Kastagayam ti epekto ti mapaay. Naungay, kaskada agmumuryo. Agasam man, ante. Sure hit kayo, mate. Anya sure hit. Kano na minsan lang nga pinang-oryo, natamaan adagos timuging ni Uncle Bansyong. Dagulit met ngamin. Imbagak lang nga ruden nga awan apulos ti mariknak a panagayat ken kuana. Ipapilit na pailang ti kayat na. Mayat gayam tikas jay ano at dadagulit, ante. Panguran iti aklaw. Kitaan nyo man, rimwar adagos ni Uncle Bansyong. Ay. Jak imbaga atuladam tinaramid ko, Eva, ah? Ante. No adagarum ken ka, kat di mo kayat, kasaritam lat ti tinasayaat. Ipakitam lat ti respeto ken kuana. Tapno nasayaat kalat ken kuana, nga uray di mo awaten ti ayat nga idatdaton na ken ka. Mawatam. Wen, ante, kun kunak lang dayjay ket agyaman iti pamagbagayaw. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din.
Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Pakawan da diya babae. Pakawan ako nak. Ne, bigbigan kan aldaw ti Domingo ita. Ngam kaslamad di aldaw mo kumare. Ay, sana kasla. Talaga amade ti aldaw ko. Anya, taapay. Ibagam parang nga dapay mainayon ko, pakarurudam. Tapno at adda madadael aldaw mo. Domingo amadi ti auram. Bigbigat mat ngamin. Ti picture ni Jonah, ti makit-kita alumanabas iti Facebook. Jonah wano Donna? Anya, taapay aya. Anya timpos ni Jonah picture na iti Facebook, nakarurudam manan. Dati man eh. Oh, kitaam. Itak man. Picture tamat iti foreigner akayan ayat na kumare. Anya kumati makarurudita. Makabuisit alumanabas iti Facebook. Kung amatla no seryoso ti foreigner a boyfriend na kan kuana. Ha? Ay na, ibagbagakon kumare. Iti kasdi a kinalaad ni Jonah, jak laki ti patyan nga ikalay sa ti pampanak kala foreigner na. Paglulukwan na lang ni Jonah kunak tumad. Anya? Uray, idanon mo kan kuana day tanga imbagak, awan parikot. Sa anak ang mabutang tay bagbagak lang ti pudno. Oh. Ay naapo. Apay ti panagkunayo na seryoso ti foreigner a boyfriend ni Jonah kan kuana? Ha? Nay, apay kaya kastamot ti saludsod mo si Mang. Kunak, tano ag-post ngamin iti Facebook. Kunamlan na sino? Very proud iti Indiano, akayan ayat na. Anya? Indiano ti kayan ayat na? Nangisit, nga madamot itsura nakit di Ngam jackpot yan, maanusan na ti kinalaad ni Jonah aginggat ingana. Ha? Mas lanto pa'y nagnaan ti biruro ko ti rupa na. Ay, Diyos mio marimar. Anya laki din. Sakit na ag-post iti Facebook. Akala mo naman kung magtatagal sila. Iyo. Bigbigat man si Mang. Pag-aaseng, no'y may kalaang di Twitter senak, tapno umay kalaang lumanabed iti biyag ti akin biyag. Nasaysaya at no agawid kalaangan. Anya? Ang kakataga si kaso ijabalayaw no isaw. Saan kat abiyag ti sabali at tao ti mapan mo pakibibiyangan. Maawatam. Nairot ti kayat kati bakit mamardak. Ay, gana sa. Ay na! Iman aldawan pa ilang na bartak kamanan, Anton! Apay, ada oras na yati panagbardak. Katawang may. Anya? Aldaw man wenno rabe. Uminumak no kayat kaw. Doray man no barbangon no gumatal de karabog kaw. Uminumak ka. Apay. Anya lagi ni. Ti awanan ba Awanan, ti mararamid mo dito'y balay, Anton! Agsapal daw malam na barbartag ka! Sana bali ata, gwapo aklat damat. Anya? Ala, aguli magkada, iturog ko mabay. Tenton makaringak. Mapan kami kadagiti ko kumparek. Ijayan balay da balindina. Mapan kami makibirthday. Ay, good shot man na. Anya lagi din. Nana, nang yu ka diti pinok ka, dagiti agasawa asimang ken Anthony tay? Nangag ko Adak itay ijay kusina amang mangan idi agap-apada. Miserable nga min tibiyag ni si Mang. Isokas di mo ti ugali niya. Ha? Saan na may simpati bukod na pamilya? Iso nga uray biyag dakin miyag, pakibiyangan na. Anya? Iso siguro ama ko na.
Asaan ka no amamating agbayag da Jonah kintifori na kaya na etna? Saan ka no amamating nga isudat at katuluyan? Ay, wan. Pudno day ta nga imbagam. Ay, imbes hindi nga minabagbagaan nila kay na in a nice way, tapno agbalbaliw ko ma, ngam saan man? Taka na yun, anapudo ti ulo na. Orean niya dita ti makita na iti Facebook, pakarurudan na pa'y. Anya laki din. Iso akas tatibagbaga na itiliklik kudak ta umapan laang. Kas jay laang day ta, kumare. Tumpak! Ay, umapalakin ka. Kaputa very sweet kayo iti foreigner boyfriend mo. Una yun day jay asimang. An-anwag nga taa. Taapay apatidag iti post ko iti Facebook kat pakarurudan na. Umapalaang, anya laki din. Kasla impyerno nga tibiyag na iti din natin asawa na so kasta. Ha? Katuan mat, agsapa aldaw malam, nabarpartek nila kay na. Anya? Kasta gayam. Isumat lagayam at takasta nga agsaw itiliklik ko da. Wan kumare, saan na lang ang maurno si bukod na pamilya? Iso at tila pa kabubisitan na. Di ka latabaybay ano anya dagiti ibagbagan na dya asimang itiliklikudan. Wan matata. Nya. Anya ko mga minaga po at tutupak kat amok matan ti ugali na sipod pay. Dadya asimang, imbis ati pamilya na kumati unusan na. Maarabid na pala ang timakibibiyang itibiyag takinbiyag. Unay. Marurod ka nung harod tunggal makita na dagiti post ko a picture mi iti kaayan ayat ko. Ah, Sana ka no apatyan nga agbayag ti ayan ayat mi. Agasa man, tanapan na pa imbagbaga iti tattao nga imposible ka no amaanusan nak ni Eric kat nagalasak. anya. Imbaga na dayta. Untatang, dayta tinapan na imbagbaga kada bakla. Kan uray kaninana mo na. Imbaga na matla ka no dayta. Ay, naku. Saan siguro nga min anaragsakit ito na asawa na. Iso kaslat ibagbaganan niya. Saan laakas la, tatang? Talaga asaan anaragsak itidan na ti asawa na. Iso ang mangiramraman. Ibaga na pa yun asaan kami kanu nga agbayag iti foreigner a boyfriend ko. Kahit mo sa wen, agplan-plano kayo ni ti boyfriend mo para iti panagkasariyo mare. Wen mare, Ay na, itapay laang. Congrats kunakon. sika talaga. Sigurado, makigtod day si Mang, numamo na day ta. Bayam ata makigtutlat tamare. Panagnagakan kwa na abiddot ti kanayon na nga ibaga, asaan kami nga agbayag ka ni Eric. Kansan ang makaanos kano kanya, gaputasanak anapintas. Kasla kano nagnaan ti biruro ko ti rupak. Anya lakit din. Oray kita. Isuda nga gasawa ti saan nga agbayag. Kit agsinad ako naktuman. Ha? Hay, agsapa aldaw malam, agap-apat ang agasawa makauma. Kasta aya mare? Nagaabay lang ti balay mi. Iso ang mangnag mi amin no anya ti pagapapaan ang agasawa. Makatitilan. Matlagayam. Ngamno agsasaw. Wagas. Salbang. Nabayag mo ten nga awan makitak iti Facebook a post day a Jonah, kumare. Ha? Apay, padpadaanam gayam. Saan mat man so nalaang ata mas daawak. Nga awan lumabas iti newsfeed ko a picture da iti foreigner a boyfriend na. Ha? Siguro nag-breakdown. Iso nga awanan ti post ni Jonah. Mabainan siguro kadag iti tattao. Aniya? Ay naman si Mang, tsaka muna niya't sawag iti daytang ibagpagam. Ha? Naku na, mga awan makita ma-post ni Joanna iti Facebook. Gaputa busy dang agas asikaso iti panagkasarda iti foreigner boyfriend na.
Anya? Anya, kita nagbing ibagbagam. Unay kan. Kasta gayam, Mare? Wen mali. Iso asa na kasta ti bagbagam. Amang ano maidanon ka dakwada, kit nakababaing ka pa. Ure ag kasarda, Mare. Amok asandang agbayag itikas di nga kinalaad ni Jonah. Anya lakit di. May sa... baro. Kat makasasawa. Hay! No kastam latan nga agnanayon. Nasaysaya at pa'y nga agawid kami ayan dananang. Ha? Kat nakaluka mo diri daw, Simang. Anya? Iso ano kaya't mo ti pumanaw, ha? Pumanaw ka ba't na? Uray saan ka agbagbakada? Di awanan pain? Saan nga ibagbaga lang, Simang? No di kat araramidan, ha? No naumakan kanyang asawa, mas numuma maginggan, ha? Si kaki din natin makagapo, no apek ka na yun na kamabardag, ha? Salbaga. Anya? Eh, sa panunutan man di, bagbagam. No, pumanaw kan. Saan mo na plan mo ba eh? Saan mo ipasapasagi din? Narami ito mo. Sure! Anya, ijayan ayan dainang mo ti pagaw-awidam, Simang? Ha? Ay, wala na. Ijaya ko nga agaw-awit. Tadyak mo tayo maanusan ti ugali ni Anton. Kanayon ang mabarto. Anya? Awan lang nga rodan di maitultulong na ijibalay. Ngam kanayon pa ilang mabartok. Ti awanan bain. Ay, imo na kayo pa'y anagsina, gamdadyo na nga ibagbagam asaanda nga agbayag. Ha? Gitwain, pinanawam nila kay Mau, gapo iti ugali na nga ibagbagam. Gamdadyo na kanti foreigner na boyfriend na, inton umayan alawas ti panagkasarda. Ha? Seryoso kayo? Itiday tanga imbagayo, nana? Nay, anyat panagkunam aya kanyak, sana pud naw ti ibagbagak. Agkasarda inton umay alawas, iso amapantayaw, uray agkakadakas ti imbagbagam keng kuana iti kalabas. Ay, tinalawan na gaya mong ti mamartik nga asawa na nana. Wan, sigun ken kuana, ket ijay kanon balay dainang na ti pagawawidan na. Salpag. Pinanawan na, ta saan na siguro ama anusan ti ugali ni Anton. Nakababayin da dya si Mang Aramang. Ni John na nga inay uyaw na iti kastaunay. Nga oran lala ibagbaga saan ta nga agbagay ti boyfriend na. Gapo iti lang nga na kasla ka no nagnaan ti birurukong kan bakla ti rupa na. Nakauy-uyaw matday jay asimang. Kunamlano na pintas mait. Tayo tangarot kat nana. Ngam anya nga ita, isuda mo tinagsinang agasawa. Anya lakit din, di pala ta kayo. Ah, ay, uwan gayam. Inton umayan alawas ti panagkasarda Jonah. Ha? Para makita man, no saan amapan ti awanan bain a babae. Oho, tayo jay pa asimang ti ko naman. Awan latamok nana. Ang mga no isupe ti rena ti kusina ko nada. Ay babain. Anya tulangin ti makuna ti foreigner a boyfriend ni Jonah ngay. Ay! What? Unay magtanday tanga ikubag mo kumare. Shh! Tagtagari ko, Mare. Kunaklakit din yung anya dito nakakabil iti ikubag mo. Tupperware matgayan. Katwan, bangi kabilak iti igado kan wat-wat inton madamdama. Hay, sika talaga. Awan matidakas na, kumari. Si kakit di mo. Awan ti dagas na ang nakababain lang kin ni Jonah no makita na ka. Kat ala, makita na kadilat. Ay, kat no makita na kakit. Agkidawak lata na iti pasensya. Anya?
Aklunak akasta unay ti pananguy-uyaw ko kankwana. Ngam niya, imayak latta ita. Nga aldaw ti kasarda. Anya lakit di. Ala, mangan kayo lata aduti makan, eat all you can. Aywan kumare, mangan kami talaga. Magpakabusog kami. Kumare, uray sa anak nga inimbita akat imayak latta. Ha? Imayak latta, tapno makipangan iti sagana yo Anya lakit din. Awan anya man na kumare. Pagyamanak latta ta imay ka. Ang mabit man laang. Apay day ta nakakabil iti ko bag amakan. Ha? Kumare, iyawid ko kumaday ta. Kasta ka di. Ay, katwan Tapno ramanan mo't dagiti kabalay mo asan nakaumay. Ibagam aramanan damat ti sagana mi iti foreigner a boyfriend ko. Ha? Kaasi na. Da kami matlang aging gaita. Uray ko nam ide asaan kami nga agbayag. Tasaan ang makaanos kanyak. Gaputakas la nagnaan ti biruruko daytoy rupa. Anya lakit din. Onya, agbain kamot siguron, iti na ibaga ni Jonathan ka, kumare. Ha? Ay, uwan kumare, nangag kumat. Sa anak mo't atulang. Inamiris kumot anaimbag. Inyamiris ka dyan. Maminsan ngamin, saan kang agbalin, ama panghusga kunada. Tasan anasad itang ugali, wan? Mawatam? Ha? Inuy uyaw mo itikas tao na Sa itaan nagkasar, nagrawat ka na nga. Nagala ka pa'y tupperware ta. Si kapay tinagadutin nyawid na unay kan, adapay supot mo. Ala, saanan ang maulit tayo kumare? Saanan na talaga? Saan nga kung kunam dita. Kat no addan tuman madamag mo nga the boyfriend na foreigner, noon niya la dita man ang tipagbagam. Sige, iba na. Saanan na talaga, mare? Ikarik saanan na talaga. Promise! Ang mga nuagsaksakit tinakam mo manan ken ni Jonah. Gapo iti naibaga na ken ka idi aldaw ti kasarda. Ha? Husto ni Jonah iti imbaga na ken ka. Sana nasakit tinakam ko, nana? Saan mo ta talaga? Naamiris ko, abidot ko maut. Mababainak nga rudkan ko anaya. Ay, rumbag laeng. Nagano nga imbagbagam iti liklikodan na. Gamnapan kamelanangan iti sagana da. Hanya lakit din. Saanan na maulit pa'y nana? Saanan na talaga? Agan nada ko na itingiwat ko, lumanabed, iti sana nasayaat. Hanya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Ay, makapabwisit talaga ti kastoy. Saan ko maawagan ti gayem ko? San ka kumamot nga umanong nga takasta bakal? Amangan mo isimsimpada pa'y laang dagiti natumba apos ti kurintay. Isimsim pa pa'y lang nga ibagbagamot. Idi pa'y kalman nga wan kuryente. Kat mawatam kumamot, Delikado mo ti trabaho dagiti linemen kat. Sana basta-basta. Delikado manan nga ibagbagamot. Kat mabaybayadan damot.
Nagdakkel ti baybayadan tayo iti kuryente, ngam kastoy latan. Kas iti na ko na, mawatam ko ma. Anya nga no i-post ko iti Facebook, dagita nagbubontog ti trabaho da alignment. Asos, Berta, agar aramid ka man, iti magusto na ko na ako. Anya laki, iti na natin bakit ko. Ay, talagang awan pa'y laang kuryente ita. Aglabaak man langan. Handwash. Ay, salbagkit di ti kastoy. O, kumare, nagsapa ka mo nga aglablaba. Kasla, saan ka nga apektado iti brownout Anya saan nga ibagbagamit po rin? Apektado. Mabisbisit ak nga rudan. Ura siyak nga rod, kumare. Apektado ak mo ta. Ngam kunada mo nga isimsimpa ka nun dagiti linemen. Isimsim pa nga. Nagbubuntog na nga gargaraw nga. Nakitam ka de, dagiti post ko iti Facebook. Nako, kumare, wan nakita. Nalabas ka mo. Pagsasawam mo tan dagiti linemen. Kasanumat nga min. Makabwisit da. Manumat tan nga aldaw da iti a brownout. Si kakit di mat. Aywan gayam. Nakitak iti post mo akasla problemado ka unay asaan mo ang makontak ti gayam mo nga ibagbagam. Asino ay aday jay? Kwa. Ay, basta. Lipata mo, no anya ti in-post ko, mare. Kumare. Kasla hagad ka ita, Stress kan samatan ka po iti brown out. Ay, naku nampay. Ma-stress ka talagan. Jack lakit di ka ba ilan ti kastoy? Naku, kumare. Awatim ka dilatan. Amo matadanari ka ti trabaho dagiti lineman. Sana just ti trabaho da, you know? Kasanumat nga min. Nagbayagan da ito'y a brown out. Saan ko na maawagan ni... Ni? Asino? Ituloy mo anya lagi din. Saan mo maawagan ti lineman mo? Kasta ka di? Si kakit di mat. Awan lineman ko. Ti kayat ko asawan, jak maawagan ti gayem ko nga da iti sabali a lugar. Aha! Ti ko namkit di. Kasta una apong dod mo, kaputa saan mo maawagan ti number Tom. Kasjela dayta? Oy, kumare. Ang mga nadamakangagkin ka narigatan. Oh, danag mo na ya. Awan ti agdang-dangag. Iso nga minimon. Dahito'y brown out ti magagapon o abay asaan kayo nga nagkita iti pangisuksukatam. Kinilakay mo. Ay basta, saan apudno dayta, kumare? Oy, nagbuntog ka, alignment. Ha? Manang Berta. Si Kamad Gayam. Ada ka di pa saan yun, ay simpa? Manumatan nga aldaw nga awan kuryente. Ammom ka di dayta, Pasensya ka kuman, Manang Berta. Ado pa'y ngamin di simsimpami. Kanamo tayo mat anapig sa tilimaba sa bagyo. Kat, anya kumaita? Trabaho yu dayta. Iso anas ka napaspasan nyo kumamat. Aywan gayam, nakitam ka di ti post ko iti Facebook? Ha? Aywan manang. Nakita nga rod. Kat, anya ti makunam. Pudnumat dagiti impost ko, saan ka di? Nagbubuntog kayo kunakmanan. Manang Berta. Pasensya kay kuman. Sapay ko mata maawatan nyo, mate. Tapno iba kakada kayo. Saan na makatultulong dagiti agkakadakas nga impopos yu iti Facebook? Anya sana makatulong? Kat pudnumat Darasan nyo nga isimpa dagiti nasken nga isimpayo. Tamasapol konti kuryente. Pasensya talaga manang. Ar-aramiden mi mati amin nakabailan mi kahit. Takdaram day tanga ibagbagam. Tano saan? Ipatulpo kayo. Salbag kayo kitde. Oh, kumare. Kasla problemado ka manan Anya kay manan tinaban mo imbagaan ka dagiti lineman.
Ay katnapan ko manan pinagsasawan ida Nakabumbuntog da nga gargaraw. Saan ka kumamada kasta, kumare? Kasi madagiti lineman nga grab-trabaho. Tapno agsublilain ti kuryente tayo. Kasanumat nga min. Manon nga aldaw. Sakit nagbubuntog da. Umabutan ang makalawas ajak maawagan ni... Ni kabit mo, kasta ka di. Ay, amina mo an, kumare. Ay, si kakit dimat kumare. Nakapigpig sa day tangiwat mo. Saan ka kumamot basta mamat pati ka dagiti chismis amang mangeg mo? Chismis? Ha? Kano amin na tao dito lugar tayo, kat amo da nga adda kabit mo. Kamay sa, nakita man na nagiti post mo iti Facebook, grabe ka man. Pagsasawa man talaga nagiti lineman. Saan nabali tapod no matibagbagak? Ay! Nalabas kan! Di ka lamasyan ka nagiti lineman na pagsasawam? Anya? May sapay! Dahil tatibaragan ka. Awan lang nga ti may tultulong mo. Ngam nagadumay lang nga sat-sat mo. Salbag ka! Sabi nga sa kulay na pingping mo, Berta. Tinungpanak tiyawanan bay na bakla. Anya, apay tinungpana ka. Anya tinaramid mo. Inong tanak gapo ka dagiti post ko iti Facebook. Nakunana nga awan ka no ti may tultulong ko sumanauak. Imbagak mo't ngamin gan ka bakit. Sana kung kumpurmiting kay pupos iti Facebook. Gumawa mo tidingdeng kam. Kasanumat ngamin. Nabaybayagan da ito brown out. On and off ti cellphone ko. Numalpasak nga agpost ko't idepagmanan. Ay, anya lakit din. Amo, Berta, husto tinaramid aja baklang ka. Mas makatulong ka no agulimag ken urayim latan nga agad dati kurinte. Awanin ta dope angem. Ngem ka angem. Amirisem kidalay mbagtimbagak ken timakagabaw no apay atinong panaka. Makabannog ka talaga tiyag trabaho. Ado pa'y tinaskin nga isimpa. Awan nga ron. Kabayatan nga da, tayo dito yung marigrigatan ka mabamban no gamang isimsim pa. Adamat dagiti tawa sana makauawat. Kaya't dakat may subli da, gusti kuryente. No maminsan, makabwisid dan. Nakadkadlawan na bambanog kayo Uwan nga rod po rin. Makabannog ka talaga. Adoy ti imat ko merienda para kada kayo. Ay na, agyaman kami unay puring. Awan anyaman na. Amok na bambanog kayo. Iso anang isaganak iti merienda para kada kayo. Ay kasta ako ma. Imbis nga da ka dita amas asar nga awan kuryente, agaramit ka lang iti merienda dagiti lineman. Nakatulong ka ba Wan mo't Maala, agmerienda kayo nga rodan. Ay na, naimbag ka pa'y poreng. Naramid mo tinangipan iti merienda dagiti lineman. Ay wan na. Itay pa ngamin at ang tanawak ida jitawa mi. Amok na banog da. Iso anang ipanak iti pancake kun kape. Ay uwan iso ka pa'y atulong mo mo't kadakwada. Iso mo lang awan kuryente. Kat awan maararamid. Nagluto aklatan iti meriendada. Ay kasayaatan day ta. Imbis nga da ka dita nga agung-ungat gapo iti kaawan ti kuryente. Tumulong ka pa'y kidi Saan akas kini Berta? Akas la ipatay nan ti kaawan ti kuryente? Dahi jay mait, parikot na unay ti kuryente. Saan nala maawagan ti kabit na, iso akas jay. Kasta unay arurod na kadagiti linemen, anya laki din. Berta, pudno ka day at tinungpa na ka ni bakla. Ay, wala na.
Nagsakit mo't at itong pana. Awan mo't tidakas nga raramidag. Anya nga awan mo't nga ibagbagam. Apay, dagiti post mo iti Facebook may papan iti kaawan ti kuryente. Apag sasawampay dagiti lineman. Saan adakas day jay? Kasanumat nga minana. Manumatan nga aldaw. Jak maawagan ti... Te kabit mo kunam kidi Ni, da kayo matkit di nana. Tangiwat yuman. Chismosa kayo matamaysa. Ay, sorry Berta, saan ka kadi ang mabaen? Amin a tao dito'y lugar tayo kat amuda ti aramid mo. Anya kumaita. Tinapatag kanyak kat naragsakak. Kat kasanaw ti asawam. Basta, makaamumatan na. Basta siya, kayat kun amay subli ti kuryente. Kayat kun nga awagan ti... Ay, nagado ka nga. Ay, Berta, agbalbaliw kan. Ada ka diti asawa, Manong? Awan mo ni Berta. Api ka di. Singre ko maiti utang na kanyak. Naku na itay, mapan ka namang sapul iti at the generator na. Mapan siguro makicharge Anya? Ay na, talaga saan na makaan-anos na dya Berta iti brown out. Sana nga may namawagan ti lalaki na. Ha? Anya tibagbagam? Anya lalaki? Ay ko Ay, awan day kay Manong Tinyong. Ang akulaan. Ibagam tipod no. Anya lalaki. Mala. Alaman langan. Tapno amuam. Nabayagan nga dalalagi ni Berta. Iso akasla na siliyan ti ubet na ita asaan na makatal na. Ta saan na kami na maawagan. Gapo iti kawan ti kuryente. Anya? Wen, pudno ti pagbagag. Ure asino dito ayan tayo ti pagdamagam. Kita amuda ko nagtumad. Amin na tao dito ayan tayo kat amuda tayo ta. Nasaya at nagawid kasi ka, Berta. Nay, apay akasta tilangam timyong. Kan apay nga agungungot ka. At dapay laganas mo nga agdamag. Ha? Alaam amin akawas mo ta pumanawan. Ammo kunti amin maipapan iti lalaking Berta. Iso asaan kan ang makapaglibakpay. Lakay, anya ka din dagita nga ibagbagam. Awanan ti ado pa sa osaro. Tikunak, alam amin akawis mo ta pumanokan. Makidan na ka ni ti lalaking no isaw. Anya? Isumot laga ay makasta unay arurod mo. Gapula ang iti panag-brown out na. Gaputa saan mo ang makontak ti lalakim. Kasta ka din. Lakay, sana pudno dayta. Pangaasim ta saan ka kumamata basta mamatpati iti anyaman nga ibagbagat iti tattao. Pangasim ta pumanakan. Diyak kaya't amakita ti panagrupropam. Panaw! Apay dagita kawas nga imat mau Berta. Nana. Nay, hapay, anyat mapaspasamak kan ka. Pinagtalaw nak ngaminan ni Tim yung ijabalay mi, Nana. Anya! Nana, pudno ti pagbagak. No asino nga tangamin ti awanan bayan na napanangidandanon kan kwa na iti anya ladita. Anya ti kayat mo asawain. Naman nga minon nila kay ko ti maipapan kada kami iti boyfriend ko iti ili. Ay nakas na unay apungtot na kanyak. Iso pinagtalaw na kun Ay na, daytan Apay, ada nga minayam palimad asaan amaamuan. Kas kalanay yanak idikalman. Nana,
Jak amoy tano sa dino ti papanak. Aha. Amom ti agaramid iti saan anasayaat, ngam saan mukit din nga amaw no anya ti aramidam ita. Ay dang nga, anya lakit din. Oh, anya ita Berta. Gapoy ti brown out na mo nilagay mo ti aramid mo. Anya? Gapoy ti brown out. Naamuan namin di tao nga iso nga umanungit ka. Gapula ang dasaan mo ang mag-contact ti lalakim. Salwag ka. Ti ko namkit di. Sikat tinangidanon kanila kay ko. Iso akas taunay apungtot na kanyak. Awanan kay tibain. Yes, of course. Aminat. Juan. That's true. Siya ang tinangidanon kan kuana. Kaya't ko amaamuan na, tapno ikanagay di pagnagmam. Gapukan ka. Pinagtalaw nak nila kay ko di na oras. Papanak nga ro dita. Ne, ay kat mapan mo danunan at ilalakim. Ang mga no the generator na. Saan ka ngagparikot iti kuryente? Ina, makapangariyat ka bakla. Awan pa'y nasayat ana aramidang. Oh, I don't care. Wala akong pake. Ha? Tinapatag. Kat naibagakin nila kay mo, ti aramid mo. Aday ta, gapo iti kauungot mo, iti kaawan ti kuryente, na ambuan lang nga ron nilakay mo ti aramid mo. Wan nga rod mari. Oh, anya nga ita, inaklon mo matlaangan nga daramid mo. Parikot ko ita no sa dino ti papanak mari. Anya? Kasta unay nga minapungtot nila kay ko kanyak. Ay, kat aramid mo day tayo sa arumbang lang ka mong ti aramidam. Agar aramid kan tumat. Ay, una yun ti kastuyaya. Agawid ka kit dita kasaritam nila kay mo. Di mo kunaan amapan ka iti ang tilalakim. Awan mo't la generator na dayjay. Sakit lang ti ulo ti ipainakan ka. Anyan laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Si kabagayam ti masabat ko, Luis. Ay, ni tatamata day taka mananat ko na kuan. Luis at tinagan ko, sana Luis, anya lagit din anya. Anya, lawag. Un manlagay. Luis, ano Luis, ah? Umayak kumay dya balayaw. Ay, nasabat ka ba? Iso nga'y baga ko, tigagara. Anya day tatata. Blow out gabi ni Darlene nga po. Ito no Miyerkules. Ay, umay kayo kuma. Tadamo ba sita sa ganami? Apo, dagitama ti kay kayat ko tata. Wat-wat ko naman. Wad. Isuga umay ka? Umay ka nga umay, wad. Uwan tata. Amo yumitan, tunggal adda pakiwat-watan, kat sana mabalin nga awanag. Masapol nga adda at tata. Always present ang Luisa. Basta may papaniti wat-wat. Ay, day taman ti pakiwat-watan ko naman. Malagarod. Wisem to garod dagiti kakabalay mo, wad. Nagruna ni nanang mau. Tayo nakpay di tadaya. Inakawisan dagiti tatao dita. Aywan, tata. Ay, katwan atata, umay kami. Ay, hadyaman nak. Very good taldeng duyog. Awan masiguro ti papanami ti day tangal daw. Awan mo tata, iso ang makaumayak. Nasayat nga ron no kasta. E di mo liplipatan nga awisan dagiti kakabalay mo. Wan tata, awisak dananang kan tatang barang kayat damot ti umay. Ay word, awisan mi na. Ibagam tumutlan ka dagiti daduma kaaruba tayo.
Tapno umay kayo amin. Dapat ba sita pagsasagwan tayo asaga na bay? Wan tata, agyaman ak una iti panangawis yu kada kami. Wan mare, imay matla ang ijibalay me. Kat, mapanta mare? Mapanta, wat dayjay. Mabalin kit di asaan. Ngam si kaman, amang ano ada papanam no Merkules. Ay, no. There's none. Awan mare, iso ang mapantagid di magiwatuwa. O sige, dagasin nak tungarod ijibalay mi mare. Un mare, masapsapat ta. Tapno tumulong tangagluto. Wana, tumulong ka pa nga garamit iti pinunag. Anya lakit din. Oh, syempre, ako pa. Basta pinunag. Ay, sus. Siyang ti mga ramid ko naman. Papanam ngay, Mare. Nagsapa ka, mate. Ha? Ay, ikwa. Di ta balay da Karen. Dagasag tamapan kami man ijay balay da tata karding. Ah? Apa, Ijay? Apay, sana kayo nga inawis. Kanto ito ang aldaw, ti pa nag-blow out ni Darlene. Jay apo ko na ngay. Ah, aywan gayam anya. Itagayam nga aldaw day jay. Imay mat idi na minsan nga aldaw ija balay. Day taki din wat-wat. Ti mapantay day wunan. Oh, si kakit di mat mare. Saan mo dadagas day jay? Anya lagi din. Saan ba't kit diyang? Ala, kayo latan na, Mare. Ah? Saan ka nga rod nga umay? Saanan, Mare? Da kayo latan. Sanak nga interesado iti watwatan. Makagatang kan makaluto aklat tamat no kayat ko ti agsida. Nasabat ko itay nana. Nagsapa nga rod. Mapan na kano dagasan ni Karen ija balayda. Kasta ka day, kat apay si ka, saan ka mo't amapan? Oho, saan nana? Saan akas kadakwada at tila pakiwatwatan da lang ti birbirukan da. Anya, Iso akitaan nyo ti bagbagida. Lumukluk magdan gapo iti kapapalanit da. Kas dalaki di drum gapo iti kinalumag da. si kaki di mo belen. Awan mo't dakas na. Anya nga awan? Isukit di ati nakababain. Lumukluk magapo iti watwat. Kas dala ipakpakaam mo nga awan makanda ni Joe nagbalay da. Iso amang namnama dalatan iti pakiwatwatan da. Anya, Iso dalang ti amok alumukluk magapo iti watwat. Ay una yun aya. Anya laki din. Biman damat no awan makanday jo nagtibabalay da. Hindi. Apay, agawit kayo. Ay, tata, agawid kami. Tanalpas meten nga ininawan mi, dagiti pinggan na nausar. Babit lang. Tabagi suputak iti wat-wat yun. Ha? Aywan man nga ro tata. Nangan kami mutan tata. Mala, bagi suputak. Tada isang petyaw, iti babalayaw. Para kadagiti sa adan ako umay. Ala, makaamo kayo tata. Agyaman kami unay. Ne, itay bigat si kala ang tinasabat ko. Ngam ito, duha kayon, naggagapuan nyo ngay. Ha? Nagapo kami anak iwat-wat mare. Apay nga asaan ka nga imay? Ay na, sanak nga agraraman iti watwat anya. Ha? What? Anya lakit din. Kitain nyo man tabagbagi yung. Lumukluk mag kayo, gapo iti kawawatwat yo.
Oh, anya ko mati nakababain nga iti dayjay. Oho, si kagit di man. Iti kaano man, saan na nakababain ti panakiwat-wat? Ha ha, no lakit di, ta inyayabda. Ha? Husto ni Luisa Mare. Saan adakas? Lakit ti, nagayab jay nagpapaskan. Ti made, jay mapmapan asaan mo't anaawis. Anya lakit din. Unay lakit din na karin ken bakla. Ay, makapaulag na talaga. Kas dala na bisinan. Wat-wat sa lang tinagyan ti panunot da. Ha? Apay manen ba kay? Anya manen agapo akat katawami da. Nasabat ko ida itay. Ada imot da awat-wat. Napandamanan na kiwat-wat Kay anya ko mati nakakataway ti daytangay. Kasanumat nga men, lumukluk magdan gapo iti wat-wat. Ipadlaw dalaunay nga awan makanday jaw nagbalay da. Dayta ka man ako nakon bilin. Ibagam ti kasta, kit oray si kamoy. Awan makan dito yung unag ti balay. Sumangpeta ka naggapoy di bangkag, sakpay lang taglutaw. Anya? Imbis nga gasikaso ka dito yung unag ti balay, dayta mo mapan makimarmaritis ti mapan mo aramiday. Salbag kay day. Anya? Kita aman day talangan. Kumut-kutong ka pa yan. Gaputa maliwliwayan pa yan ti mangan. Gapoy di pan nakichismismis mo. Na. Madinsamad tanday tanga ibagbagan, tayo abelen na. Ay, kat madi talaga Oh, nagkalasan nga ugalin na. Anya lakit din. Lumuklok magkami gayam, Gapo iti pan nakiwat-wat-wat mi. Isumat ti umay na ibagbaga ditawi. Ay napo. Ay nasaysaya atan lumukmag kami. Gapo iti wat-wat. Ngamtay kimutong. Gapo lang tamakumi kumunay nga agbambantay iti biyag dakin biyag. Nay, iso kumamot ti ibagak dayta. Ngam na ibagamutan. Ay, pudnoon ay iti imbagak sana ya. Kitaan nyo man dayjay langan na. Ay, na. I cannot explain. Ay, no agangin iti nabigsa kas lama itayab. Kat papanan na ngay ngamin no saan ako mutong. Numapan makichismes kat abutin na ti may saldaw. Uray saan amang mangan, basta adalaang ti makalap na at chismes ti daduma tattaw. Ay, nang nangruna nakababain dayjay nga aramid nana. Nasaysaya at pa'y tiwat-wat abambantayan. Ngam ti biyag takin biyag anya lakit din. Ay, husto ka iti day tanga imbagam. Naimbag pa iti wat-wat asip-siputan ngam ti biyag ti akin biyag. Naku na, nangarod ka no, alumukluk magta. Gapo, iti pan nakiwat-wat-wat ta. Ay nga man niya kuma. Anya ko mga minaya, ti parikot na. Saan mo't adakas ti mapan makiwat-wat? Isukit di ati dakas, tatibiyag ti sabali a tao, ti bambantayan na. Isukat ti ko na. Unay mo't ni Maribelin, kasta mo't gahan ti bagbaga na iti liklikudan ta. May amo na, nasa ng pakiko. Basta siya, mabsugak no adagawis kanya kamapan magiwat-wat. Pinunay ko naman. Isumot, kumparakan ko na amabisbisinan gapo iti saan napan panangan. Aywan gayam, mapantantuman kit di manan ija ayan ni Kim Inton Sabado. Birthday na kanukat, inawis nak, mapantamanan, wat-wat manan ko naman. Nay, da kayo manan? Ha? Aywan mare, mapan kami manan makiwat-wat. Intayo Oh, hada ka di parikot mo iti pan nakiwat-wat mi? Awan matkit nay,
Ngam, kasla makadkadlawa nga mingkad. Huh? What are you talking about? Kasla day tamat la pakilanitan yun, ti bambantayan yun. Oh yes, Katuan. Why? Do you have any problem about that? Ha? Ada problema? Lumog kayo pa yan, gapo iti watwat. Anya? Hoy! For your information, tapno ibagakan ka niya. Nasaysaya at paikit din ti lumukmag, gapo iti watwat. Ngam ti kumutong, gapo iti panangliway, iti panangan, gapo iti pinagbambantay na iti biyagdakin biya, ganyan lagi din. Anya? Husto tinaibagan ni Luisa Mare. Nasaysaya at tilumukmag, gapu iti watwat, gapu tamakan ti bambantayan mi. Kumparakan ka. Biyag ti akin biyag ti bambantayam nga uray la iso ti pagkutkot to nga. Ew! Danto lang taal daw yung. Nay, agong ungit ka si Mang Pait. Kasi naman ang tikinaguram ni kalsada ya. Dagijay man do ako laang. Dakaren ka ni bakla. Bakla na alas ti rupa na. Apay manan na ya. Ibagbagadakit din ako mutkuto nga kano. Gapo ta maliw-liwayak ti mangan. Gapo iti panang bambantay ko iti biyag ti aking biyag. Salbag daki day. Asino da kumangay amang ibaga kanya kiti kasjay. Awan nanday ti baen. Kit pudno mo ngamin. Iswa kas taunay apong tutmaw, gaputa na paiswang ka. Anya lagi din. Anya? Kayo umay. Kita man, naggapo ka man na niyayan ti kukumare, anapan na kichismays. Saan ka anamigat? Kinangal daw. Inal daw lata na kas ti aramid mo. Sumardeng ka, no di mo kaya't asikat ipang ipapasak iti pungtot ko. Salbag ka. Anya? Ay na, imbes nga agsakit tinakam mo, iti imbagadakan ka. Panunutom kit di ana imbag. Ha? Agasam man nga minday tang aramid mo. Rumor ka iti balayo ang masapa. Saan ka pa'y anamiga? Mapan ka makichismays. Agmalmalom day jayan. Malipata mong timangan nga pula ang iti kastang aramid mo. Nana. Sa ita, dilawom da baklaken karain at agpawat-wat laang ti bambantayan da. Ken lumuklukmag da gapo iti kapapalanit da. Ay nabilin ay nasaysaya at pa'y ti watwat asiputan. Tapno adda pa kairanudan. Ngam ti biyag ti tattao amapan mo banbantayan. Awan sirsirbi na. Di takay manlangan. Awan pa'y nasaya at amay bagayo mo. Maday ta, agsakit tinakam mo. Gaputa mapaisuan ka iti maibagbagakan ka. Anya laki day. May samot day dya abakat mo na. Nagalas dagiti ibagbagana. Ni, taoray di bakit, eramraman mo matay. Kasanumat nga men, imbis nga isakit na ti tao ngam saan mo. Tila may bagbagana kit ding. Anya tila ibagbagana mo akong kunang. Hustaw da kita imbagana king ka. Napaisuan ka lang, iswa kasta ka. Anya? No ti panag ko na, kit adda ti mangisakit king ka, gapoy ti kasta nga ramid mo. Awan, bilain. Pulos, agbakbakit ka kasta. Agbambantay ka, iti biyag ti akin biyag. Tapno langad na may marites mo, iti padpada mamarites. Aha, may isa ka mat. Awan pa'y sirsirbim nga asawa. Di nak pa'y ammo nga sakit. Di ta ka man langan. Tinako di jayan damari Stella. Masapa ka mapan, tapno siyak ti umuna amang damag, no anya tinapasamak ken ni Bernadette ken iti lalaki na. Ngay, bigbigat pa lang, saan ka pa nakamurmuray, rumor ka man ay.
Adang aron dapat tagapapanak. Ay, una yan. Yan laki din bilay. Saan ka pa anak kainaw? Saan ka pa nakaluto? Iti pamigatan. Ngamrumwar ka man na mapan makichismes. Ay! Bigbigat! Sumardeng ka man! Hala, pumanaw ka man latan. Ingkan no sa dino ti papanam. Anya? Alam kay di amin na nakawusmaw. Tayjay kan nga agnaig. Ay, nabnabsuga ka talaga, Mare. Oray siya nga rod, Mari. Adoonay ti sagana da Maritina. Oh, nagaduti na kanta ijay, nga madupay ti impayawid da kadata. Anay ko! Anay ko! Ay na, nagsakit na talaga ti tiyan ko. Oh my gosh! Nimot bilen ti adda ijay igid. Apay man. Asita ganta. Ne? Apa yan? Ada ka madito igid akas lapimpiman? Nagsakit nga rin ti tiyan ko. Anya? Amangan kit dimot no saan ka ngaming anang nangan, nagkapom aya. Naggapo ak ijayan ni Bernadette. Napan ka man nakichismis, Siguro, saan ka anang nanganan niya? Iso akas taunay, asakit ti tiyan mo. Ay, huwin nga rod, Mare. Ay, naapwa. Dayta, timaganab mo. Ala, umlatan da ito wat-wat ko. Kanamon, tadda pamigsa mamapan manan makichismis. Ha? Kitaan na kami. Wat-wat ibambantayan mi. Iso apalaging malusog at busog. Ayam sika, abiyag takin biyag di maban mo babantayan, agsakit ka pa yan, gapo iti kinakutumon, anya lakit din, Di ta ka manlangan. Aday ta. Sikan ti mabain ita kadakwada. Lakay. Kanayon mo ida, katawaan kinuyawin, awat-wat lang ti aday ti panunot da. Lumuklok magda, gapoy ti wat-wat. Ngam isuda mo, ti nakatulong king ka. Ay, huwin nga rod lakay. Gapoy tinakaro abisin ko itay. Naulawak ijaigit ti kalsada. Imbaglaangan ata dadaadwa. Dayta ti kitaan. Naimbagpay Tanayra na naggapo da ijawat-watan. Isong adamakan nga imot da. Iso timpakanda kanya. Ita, sikan ti mababain kadakwada. Ay, unayin nga min daytang aramid mo. Pangasim man tagbalbalo kamutan, Belen. Huwin lakay. Promise, agbalbaliw ako na talaga. Kan manipod ita. Saan akong amapan makimarmaritis iti kaaruba. Nasaya at napanunot mo dayta. Dayta ti kasayatan ngayon bagam. Anya laki din aya. Biling. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.